Yes, ndugu yangu, kwanza kabisa nikushukuru sana kwa kunifollow, lakini pia nikushukuru sana kwa sababu unatamani ujue nini nataka kuongea. Kwa hiyo kaa hapo utulie sana, sawa? Kitu pekee ambacho ninatamani kukuambia siku ya leo ni kwamba Mungu anakupenda sana. Lakini maandiko yanasema fanya bidii ya kumtafuta Mungu ili uweze kumjua sana, ndipo mema yatakujilia. Kwa hiyo fanya juhudi ya kumjua sana Mungu, ndiko mema yatakujilia. Watu wengi siku hizi wamekuwa wakimwabudu Mungu, wakimwomba Mungu kwa mazoea, wamekuwa wakisali kwa mazoea, lakini wanashindwa kutimiza zile kanuni ambazo Mungu ameziweka kwa Wakristo wengi au kwa Wakristo wote ili waweze kuzitimiza. Hivyo basi, umekuwa ukimwabudu Mungu, umekuwa ukisali sana kwa muda mrefu, umekuwa ukiomba sana kwa muda mrefu, lakini hauoni jibu. Hauoni Mungu akikujibu, haumuoni Mungu kwenye maisha yako. Maisha yako ni yale yale, hamna mabadiliko. Lakini wewe umekaa haujiulizi kwamba kwa nini watu ambao hawasali, watu ambao hawamwabudu Mungu kama wewe, watu ambao sio waombaji kama wewe, lakini wanafanikiwa. Lazima kila siku upambanue akili yako, kwa nini unapitia hayo. Usiwe mtu wa kuvumilia, na usiwe mtu wa kukubali hali ambayo hauitamani kwenye maisha yako. Ninaamini kila mtu ana ndoto ya kufikia mahali fulani, lakini kuna wakati unakuta unatenda hili ambalo haukutaka kutenda ndilo ambalo unalitenda. Yaani kile kitu unachokiwaza kwamba alhamdulillah, nikifika mwezi fulani nitatenda jambo fulani, lakini unafika ule mwezi unafanya, yanatokea mambo mengine. Lazima ujiulize. Si Paulo alijiuliza? Alisema, mbona ninayoyapenda kuyatenda siyatendi, lakini yale ambayo siyapendi kuyatenda ndiyo ninayatenda. Nataka nikwambie kitu mchana wa leo. Kaa vizuri na Mungu, mwamini Mungu, fuata sheria zake, fuata na